Trenutno si u blog. Ne, u vlog. Da te uključim na speaker, čekaj. Kaži nešto dobro, Gdje si je? Ajde kaži mišljenje o Almiri Master. Mišljenje o Almiri Master, šta misliš? Šta misliš o Almiri Master, mišljenje? O čemu šta misliš? Almiru Mastera poznaješ? Sve najbolje. Sve najbolje, dobro. Ovaj deo ću ubaci u vlog. Da, obavezno. I know the sound is gonna feel alright. Feet on the ground, but I just wanna fly. Sing it out loud until our engines die. Can't get away, 'cause baby you're my glue. Try to escape, but girl I'm stuck on you. Never wanna trade it for something new. I'm so high. I don't know where we're going, but I like what you were showing. I'm so high. I can't see what we're doing, but I love your body moving. Baby, you're my Te bilo za slikati? Daj, molim te, snimaj ovo. Ne bila za slikanje. Gorija! Neću da te uvijem više na moru Budva. A znaš ove, nije besplatne šutke. Se vidiš? Ona će plati ovaj sljedeće putovanje u Budva. Kaži. Da. Ne, da, kaži. Samo do bar, do Budva. Ako neska se slažeš. Do bar neka plati. Almira, za ove što me smrzavaš, kako ću plaćati? Besplatna podržava. Za ove što se smrzava ona. But I love your body moving. I'm so high. I don't know where we're going, but I like what you were showing. I'm so high. I can't see what we're doing, but I love your body moving. I'm so Ispravi se. Ali da vidim, sva zela to provokacija. Ja ne znam kad častamo vas slikaš da je provokacija. Slušam na vlog, drugi kad... Pa je patak! Ene ga! Gdje? Ene ga, pa je patak gore. Če napravimo svi sretni. Može. Može da slika stoje u ruka što je? Zezaš. Aha.
Mi še vidite, gledamo v zid, v zemlja. Se vidi ove da spojimo pare da uzamo. Ja kažem ovo čudo. Kad sam vidjela u Neptunu. Čudo to. Ja sam vidjela kamera vidi. Da. Selida vidjela reklamu. Pošto smo malo prekinuli razgovor zbog Paja Patka. Da nastavimo, zašto je Amra učestvovala? Pa ništa, onako iz dosade. Selida vidjela reklamu. Nema da budeš tiša od mene, ajde. Nema mikrofona. I ona je krenula. Ja sam završila, zahvaljujući njoj. Ja, dobro, ali zašto, mislim, ono... Zašto? Zato što sam rekla interesovalo Selidi šta je. naša je nagrada. Kaže Da. kako? Rekao tako, naša je 100%. A, I ima ona je samo vjerovatno pouzdanje. posumnjala da si mi napisala privatno. Ko? Ok. Privatne poruke, da si mi rekla odgovor. Aha. Ja sam rekla... pisala, ja sam pogodila. Da. Ne, ja sam rekla da ne učestvuje familija i ne učestvuju bliski prijatelji, oni koje viđam svaki dan, svaki drugi, treći, peti. Da, mene viđaš jednom u mjesecu. Mi se viđamo na moru. I onda dobija Amra. Amru poznajem, ali ne tako niz godina. dugo. Ne, dugo je poznajem, ali ne viđamo se tako često. I dobila je, učestvovala je i... Ne, u pitanju su bili brzi prsti. Da, ja Sad sam moram bila da kažem. ubeđena da je Da, da, da. naša nagrada. Ona je dalje ubeđena. Ne, jedna devojka, sad ne znam tačno kako se zvala, ali ona je Elvira. stigla. Elvira? Elvira, bila sam pisala cene. Elvira? Mislim da je bila Eto, ona. pozdrav Da. za Elviru. I onda Elvira smo se rekla cene. nadovezale. I ja sam odmah, rekla, ajde, idemo tamo pobrati. Budi konkretni. Ajde, konkretnije to. I onda sam znala, u pitanju su brzi prsti i brzi internet. I onda Amra iskoristila priliku. Da. To jest Selida. I ništa, rekli, kako se što ste napisali? Sniženje, Sniženje, kratko i jasno. idemo tamo. Ne, Pa to je bliže. Ima mnogo ljudi, ajde. Vlogging in public. I naravno, odgovor bio tačan. Da. I onda, treća pored, kako baš ime? Elvira. Elvira, Ona je bila treća, sniženje drugo? cena. Drugo neko lupio nešto. Ne ide. Tako da možda se zahvališ malo i Elvidi. Elviri. Elviri, izvini, Ajde. si dobila ovo. Što si dobila? Rekaj Elvira. Na sljedeći put. Stani da čekam ovako. Šta će ti šutiti? Ja sam htjela da odbijem, ali Almira, ajde, kao da... Uvijek kad uključim kameru i pitam nekoga nešto i lupetaš ti se, to me najviše nervira. Ti pitaš kako je proizvodno, a ne valja ništa, ona isključiš kameru, kako je dobro. Uključiš kameru, a ništa ljudi ne valja, uključiš kameru. Ekstra. Šta će ti šutiti? Pa, treba Imamo mi više. za dalji posao u karijeri. Pa malo neka kao reklama i tako to. Vidjet ćete uskoro. Treba da se bavi. Vidjet ćete uskoro. Modelingom. Modelingom, a? Nećemo da otkrivamo još uvijek. Ja učestvujem 10 godina u svim mogućim nagradnim igrama i nikako ništa da dobijem. Upornost, a? Pa naravno. Si igrali i u druge igre? U druge, ne. Druge, ne. Nikad ništa na internetu, nešto ono kao giveaway. Da, igrali smo Dalila Dragojević. Čizme. I ja planiram više da ne igram. Mislim, Evo mi igramo za igrajte vi za mene. Glupo mi je da tako non-stop ljude, a nikad ništa ne dobijem. Izgleda da ću morati da se uvatim za svoj novčanik i da platim, da zapnem i da zaradim, inače nema od poklona ništa. Ali ovo je bio prvi moj giveaway, prvi. I ne sponzorira da osvoji. Da, Selida drugi put neće da učestvuje, zato što Selida izvini, ali... kako prošli šutim? Super. A? Malo si zahtevna, ali nema veze. To ti je posao, razumijem. Bez zahtevnosti mislim. Da, naravno. Sad ćemo da vidimo uskoro i fotke kako Da izgledaju. radiš svoj posao sa ljubavlju. Da. Sa ljubavlju, ne sa strašću što kaže. Ajde da prođemo, nema. Ajde.
Ajde, ko će se Kuku. Prekat ću ovaj put pravila. Ja stvarno iskreno, ja planiram više da ne igram u ta nagradne igre. Ovo je mimo ovog vloga. Pa ne, ako ne dobiješ 10 godine, misliš stvarno će dobiješ jedan raz? Dobiješ, da. Ne pravo nikad da odustaneš. A da odustanem? Ne. I dalje da vas tagujemo. Znači ne treba nikad da odustajete. Amra htjela da se slika. Znači u poverenje da vam kaže. Maštala je tome dugo. Ne, posli da je tako. Nemoj da otkrivaš ti taj. Amra maštala dugo. Beš gore, ne smažove. I želja se ispunila. Hvaljila se majka. Eto, ostanite i učestvujte i dalje kad se nešto novo pojavi, neka nova nagradna igra, zato što je fair play, skroz je fair.